Kelon Jomuchamu na run the don. Hinterland music taking over. The big boy music. Yeah, 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 yeah. Rubatana nyowendo batena iwe. Hey, hey. Kwato mukono gwange kwato gwawe. Hey, hey, hey. Hoima baby kwenda kuzina na iwe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, 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 hey. Byansi byakuleka. Wait, baire mpowere musonda. Kuboine no chikebe bintu no bikankanya. Musayi kwa rubata, mutima kwatera. Uli monta hindukire bona bakutunulira. Nkwata hamukono, ichatu zinemu. Bora bano sirimuka nyewe ni nyambuka. Zina, 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 zina. Mawe, wanai woli nteza. Rubata na nyewe ndo bate na iwe. Hey, hey. Kwato mukono gwange kwato gwawe. Hey, hey, hey. Hoima baby kwenda kuzina na iwe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, 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 hey. Byansi byakuleka. Wana iwe bakakuhanga bata. Ebintu byawe bihuniriza. Bunkuroranya nani samarara. Amazima ko baby woli ntomeza. We, bora mpa chance nja kukwata nka gilasi. Buli omo weno kumusingisa kilasi. Kutwale no muzu, tukale hambarasi. Okimanyire Kelon jiti ndi murasi. Rubatana nyowendo batena iwe. Hey, hey. Kwato mukono gwange kwato gwawe. Hey, hey, hey. Hoima baby kwenda kuzina na iwe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Edward ahire mukichweka. Charisi ahireyo kenda. Bano boka nibo bakayiyo kiro kine biro kwezi 24. I don't know what ero ya time ye bitanu. Yes, today back to Kitara TV ntekanza Tujarike. Every single Monday to want to kuhereza omulingo gwembaganiza. Ninyogira shomeno musajja omulisa kandi omwe abamole ekizide kitandikire nakyo baketa byansi byakuleka kuruka mama na mojo. Kelon G omuchamu Kelon G Hoima kajiruka bunyero kagiruka ngaoro ta Nairobi ko waito sindikiro gana ka message omanota achali wanga itu biro ntimanyire akasente bukakanyire wanoba akasente bukakanyire wa misa timanyire batu kwenda kola mukyao omulingo gwembaganiza Kelon G big up byansi byakuleka is a big song kaba big hit hano mu rubuga rwa Hoima na bunyero na kutwaliza hamo every single Monday kirokine biro ko 29 tuli street yao tuli main street enu tukwenda tubentu nyimya ona abakazi na abasaija kolera harugudo runo ababoda abakusika chapati abakole ebintu byembaganiza tukwenda tunyumya tukenge ebintu bikurubata bita abantu bagamba economy yangire economy bayireta baitu Kitara TV Tujarike tuenda kunyumya n'omuntu ogwa bulikiro abali mukatale abali masaluni abali ababoda abasajja bamboda abakuvuga amaboda today nkwenda kuramukya mu mulingo gwembaganiza banywani bange abakinjage abakutema enyama bukagitemya enyama biro bino tubinga abo economy baitu omulingo gwembaganiza lekambara mukiona nye ngambe big up on yourself ninyogira sio muhendo kandi ekizina byansi byakuleka eka kisigante kitamu vibe otaruga ntekanza tukweje hey 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 byansi byakuleka hey 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 byansi byakuleka hora genda ndahondera Byora yenda ndaleta nyowe nja kuleta. We, baire mpowere musonda. Kuboine no chikebe bintu no bikankanya. Musayi kwa rubata, mutima kwatera. Uli monta hindukire bona bakutunulira. Nkwata hamukono, ichatu zinemu. Bora bano sirimuka nyowe ni nyambuka. Zina, 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 zina. Mawe, wanai woli nteza. Rubata na nyowe ndo bate na iwe. Hey, hey. Kwato mukono gwange kwato gwawe. Hey, hey, hey. Hoima baby kwenda kuzina na iwe. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, hey, hey. Byansi byakuleka. Hey, 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 hey. Byansi byakuleka. Madam
Osibirota. Kwegesa wasibayo tayo. Webale kunyirira. Bale kusema. Oze kweteka make command. Most nkira kuteekamu omuceeri nigwo nkira kulya kwaba bake mu kamanda n'omuceeri. Nanyo nteekamu kakachapati nkakamu nanyo nikonkali. Nanyo nikonkali yo kula kuja amenda n'okali omuceeri instead kwechumbira omuka Kumanyisa nkono. Ayo sakuba jaso niko gondezi. Mushiye mulungi nkai wa kunyirira. Owaye. Niko gondezi tiniko. Leka nikongambe kandi nikongondezi. Olizaro yanka. Ya muno mu Hoima. Kichwekake. Lusake ifa. Webale kunyirira. Bale kusema. Akasente niko omusajja kuteka makasente. Nkweteka. Aikanda akasoka takuteka makasoka. Ngambire nkweteka. Twena musajja. Nkweteka. Oba mwine wati mwine nkweteka. Mugo musajja okyakora yoki atakuteka mana deze isoko. Enewe bintu byakutesa. Musajja nakugamba kino nja kikora kino tinkujja kikora. Baitu atoko rugayo jo mwangu. Ajazi kuteka muzona. Nyole kya sampo ano. Hii sampo njazi kunanga so banzo tekane namba yesimu sampo njazi kuteka. Jandeka. Kutekero esimu yakuleta mabaraki. Genyini ago. Mabaraki kuleta mabaraki. Genyini ago. Banzo giteke mwana. Edi gisome. Obagihandika hano batagihura. Ekuleta mabaraki. Kuleta mabara ko businge Kevin. Ati isoko kwenda kusiba lyezinga. Tutandikira. Nyawe tenchwa. Tenchwa. Kutekamo ezikubanza ezinkutekaho. Nketano. Nketano. Niyo mbanze kutekamo. Ati nketano nyo nitutandikiraho. Tiniko. Nitutandikira hoki. Ati iyo uli mwana mutu kikiota kukenga. Ata obwene leka ngumire kuli wewe. Leka maza ngumire kuli. Kuli okuba kuno no weyibira tuntu kyali mu process. Haleluya. Ogambire niwo? Obusinge Kevin. Kevin. Obunyabaire nyine emyaka 2, mwana waita akabaine emyaka 5. Akaire kanu nyonyine emyaka 25 waine emyaka enga. Ogambire wabale ine emyaka enga? Obunyabaire nyine emyaka 2. Mwana waita akabaine emyaka 5. Akaire kanu nyine emyaka 25 waine emyaka enga. 27. 27. Ainenga? 27. Ekikakasi. Ogambire ko waine emyaka enga? Nkaba nyine emyaka 2 waine emyaka 5. Hata akaire kanu nyonyine emyaka 25 waine enga. 28. 28. Ramuki abo bachali bawo banyani bawo nkabasatu. Mostly nkolamuki abo mame wange. Nabana bange. Only. Kati osibe kurumbi. Ale baba. Ta. Sibiro. Amabara gawo. Mugishasha. Omugishasha boli wanka. Iwacharushesha. Oli charushesha omukondo gukabaki. Tukagwa accident. Okagwa accident ne boda. Ne motoka. No ruganka. Tugena mukatale Buganda. Oli atokora mukatale. Nyonya kwa yagaba itusaji note. Inyeka irwara utoko ndana gura. Kitara irwara. Maze kasumikini bakujanja. Ate nkachoka okora mukono gono nkachoka 2014. Nyachoka 2014. Ata ho nka guno mwezi gwa katano mwaka guno. Ate no obujibu bwagarukiye ni bukaki. Ogameniwo mugishasha. Omukazi alinka. Ala irwa. Nuwa kujanja. Ati nkwenda kenga nkwenda kuhabuze kyabuzo kino. Onka nyo nyabaire nyine emyaka 2. Mwene waita akabaine emyaka 5. Akaire kanu mwene waita ine emyaka 28. Nyo nyine emyaka enga. Okaboine emyaka 2. Then waine 5. Kaire kana ina 28 nyo nyine enga. 28. Yumaso yiwo kuboina 3. Nyo nyine enga 3. Damuki yawo byacharushesha abanyani bawo. Ndamukizeta baba wange mweja kya musanju. Nyaramiki yawo abanyani bange abangonza nabatangonza. Abakinura muke batakugonza ramuki abakugonza bonka. Ati. Bona bakubani abakungonza nabatakungonza bona maramukije. Nyaramukya muna anti wange anti uliriza. Nyaramukya anti wange ali abujumbura. Nyaramukya anko wange ali Kiryanga. Kole na Kinyakairo.
Yaramukya omukazi wange akondolera. Akusemba yota bamarayi bona. Omukazi wange. Akondolera irwara. Karosi bekuru. Amina. M10 everywhere you go. Sweetheart. Awire njabu kwa baitu. The change de kanko. The janko change. Kanyija. Emirates. Banzu niwo kuchika chapati. Janko guleo. Janko guleo chapati. Ebihimba. Kama bitaire mu supu nyingi. Amaizi maingi. Abantu mukuba ikomando obunanka mukububara bakonuli obuhimba amabara gawo mukonyezi sande oli nzara yaka ya Hoima kichwika Hoima nko Bujumbura site Bujumbura ati bino echapati yezinga yorukome kwenda kugulira zinga zo kusakumaraho ezokusobora kumaraho nizo nkugulira emu Monti nayo wazamana nozo kusobora kumaraho nizo nkwe ina gisali boko zo inazi kuba no zimaraho okulazinga ina ziparking ina nizo kumara obo kwenda hone bibi zonka ina ziparking ogamba bala niho Kumanyisa sande nkwendo ngambire nyobu nyabaire nyine emyaka 2 mweno waita kabaine emyaka 5 akaire kanu mweno waita oga ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga 10 akaire kanu nyonyi ne emyaka enga 12 enga 17 damuki aba Bujumbura ndamukizova guma Patrick wenka kalo sibe ku ka echapati ngugawe parking to parking omusajja mugambe akutere mpeta kota ina akambeta airtime ezinga mzee ya bitano ekyata bino etaha ya bitano airtime Ego. Moyo 10 kankongereza ogule yo 10 kankongereza ogule yo 10 Mwereze yo 15 Thank you. Some number yao 0787 63 29 69 Thank you. Kale mzee amabara gawo Manyeta Violet. Bakwete oba niwe Violet Ninyo Violet Robert. Yes, zero Robert. Olinzaro yanka Kyabalyanga bwe bali kuchapa tuli mpora mpora igenda bita bityo emitwalo 2 nekichweka basaro sente zinga bomba ni nyihai siringi runana ne kinana akando musoro zinga taxi 0.5 0.5 niyo basarawo ati iyo kwenda deposit okwenda deposit with ati nokoraho gogo kwendo ngambire obonyabaire nyonyi ne myaka 2 mweno waita kabaine myaka 5 kaire kanu mweno waita oga ine myaka 28 nyonyi ne myaka enga banzo leke maliron some namba yesimu 0 madam oli muhara wao Mwaliana wao mukurwaza iba nuwe wenyina arwaye ono wenyina arwaye murwaye soko je banzo je trot jangulira akatundu ono Mwaliana wao ogo nyokozara osibirota kike kikuruma nderalera bati bagambire bata abarwaye abakujanja Magame tugone bulebu batwandikira omubazi babahandikira omubazi olinzaro yanga ya bunyoro bunyoro kankoto muno masindi kibale kiri andongo kagadikige kakumironka Hoima kichweka sandizo ko bubale ati nkwenda kenga agambe niwo hama baragaho tumuhaise gift nyobu nyabaire nyine emyaka 2
mwene waita akaba ine emyaka 5 akaire kano mwene waita oga ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga Kugambira oti? Obunyabaire nyine emyaka 2 mwene waita akaba ine emyaka 5 kaire kano mwene waita ola ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga okutekereza Iwo kaba ine emyaka 2 iwe ine emyaka 5 Obwire buna ine enga 28 28 ati nyonyi nenga Iwe bwire buna ine emyaka 23 emyaka enga 23 ogambe nyine emyaka enga 23 okikakasa nienga okikakasa nienga 23 nokigumya nienga 23 ramukia ababu bali ogani oluwabu bali ramukia obaro aba bale nyo nambara mukiza kandi nyoko zara tokuramukya nyoko zaro nawo muramukiza bamweto nyama izitopista nyama izitopista nyonyi mwali na wawa kuramukiza ayo bale kunda agambira kwenda muno webale kumuzaliro musajja nanyo mwendera kim emirima kugikora kurungi muno obwana yakabona yakakutungira enkabo ngo bujukuru bubiri enya yiba tuna gift bubiri bwonka ijja kusabira otunge n'abarongo musabire n'abarongo bayiki nayi wali wabubale bigenda bitonyi bubalo bubali mukulima kimukubyara ki bihimba mucheri bate enjura kenanire kutonya musana okwe kutonya kuno musana gwonka nkwenda wamakukenga nyobu nyabaire nyine emyaka 2 nkaba nyina mwene waita ine emyaka 5 akaire kanu mwene waita oga ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga tinyetagereza garuka nkaba nyine emyaka 2 mwene waita ine emyaka 5 ati mwene waita ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga obokuba norolayo ongo banindo hali nkaba nyine 2 waine 5 hati kaire kanu ine emyaka 28 nyonyi nenga oine emyaka 23 abinenga ane fatu damukyaona yababubale ababale nkubara mukyabona nganyondi kurunga kazina kyaka kunyumira nkabaterera babubale osaba kazina kakunyumira nkuza baka Yesu kazina ki tumutendereza umutendereza karo sibe kurungi kona yosiba mzee orjale kampu biki some kigambe kiri asatia onkweze sente kira kino camp karasa kisome nkwezo mtwaro gumu kwata owakukwata bakisoma bokisoma ni nko mtwaro kisome deka taka ikiriza kisome nko mtwaro nguno akuteka munsawo yawo omtwaro kukulemere amabaragawo mabaraga mabaraga ngi nyoto musime Fred eno stage bagita bati bagieta stage ya boma stage bigenda bita tukitera tukora sente tukuyolera mubana bwabandi mukunena bwana kwaito tuzire kora bukora bazamana nuna akatumusimina tuzire kora bazamana ntumusime na nyondi musajja tuzire kora bukora sente tuzire kora bukora sente bigenda bita tukora mpora olinzaro yankana nyoni zaro ya buhanika eri Bwankahege bwanika okutayira mu Kinubi no ikabuchunga den bono ikabuwanika ati Fred nkwenda ongambire nyobu nyabaire nyine emyaka 2 mwene waita akaba ine emyaka 2 mwene waita akaba ine emyaka 5 obunyabaire nyonyi ne emyaka 2 mwene waita akaba ine emyaka 5 akaire kanu mwene waita oga ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga iyo oine emyaka 24 nyine emyaka enga 23 oine 23 nyonyi ramukyawo bakyali bawo kabasatu nkuramukyawo Keneso mvugana stage nindamukya Bosco ndamukya na chairman waitu Jimmy taro bwire buna wagenzere ko ati kazina kyakabunyura kakunyumira nkakuterera engonzi zawo ko ka Kim Haman
Kim Hamaru engonzi zawe kaka kunyumira engonzi za kuruga mu Hakim Hamaru nkuramukiza Hakim Hamaru munyoro ali mu US gwenda kuramukyo mulingo gwembaganiza Hakim Hamaru leke engonzi za kunyumira ko twale mu kuhumuraho antekanza Tujarike Kitara TV tugaruko tarugaho Scap entertainment. Amos music, love station, no. I love you, baby. Engonzi zawe zinazanini wada. Oburungi wawe sana kanaba mada. Awe kisonyi jukya mama, monfaho kira na baba. Abarungo bakira bona. Mazima Marika Teva, I love the way you hug me so slowly. Everything is so easy. How we got this awezo. Youngest and got this awezo. How we got this awezo. Youngest and got this awezo. Yeah. Sometimes I think about you, my baby. And I smile when I think about you, my darling. Kijojo, atokoto, shike kama mutoto, sikia moto, atokoto, nikuone kule kwenye ndoto. Everything you took over, you are my body controller. Engonzi zawe zinanitosha, tulika chokoro na poto. The song goes water so slowly. You made my life so easy. How we got this awezo. Youngest and got this awezo. How we got this awezo. Youngest and got this awezo. Yeah. I love you. Yes, sir. Amabaraka. Bampita Enoch. Yes, sir. Olinzalo yanka. Ndinzalo ya Lugazi. Yes, sir. Hoima okora mulimo. Hoima nimonga kitunzi. Maketia. Mukutunda biki. Tutunda ebintu ebyenjawulo. Leto mtwaro nubotera karango hano. Kitara TV. Kale bye. Ono kajoire garubindi nyo kamtajoire. Ata maiso gako huko. Amaiso ate gonu gali. Ile tuina kizibu. Tumena kizibu. Kiria sevo. Ori student. Ni student. Ko kuzire mu amabaragawo. Nze mulumba masias. Ni amurumba. Okora kimtawu. Engineer ndi muzimbi. Nona yo limombeki. Tuli bazimbi. Mukombeka nka. Tuzimba ku multitop company ya bas China Railway number 18. Murugudu. Bigenda biti. China Railway mugiti. China Railway mugiti. Twagala sente twekala kasa tulina kyakulya. Tiba hayi. Company aba China. Aba China. Tuli mu subcontractor ya tuso. Maisana soko iji. Banzo jonga mbele bakibata basaswiri. Tuli mu subcontractor wa ma brother. Tokoza wiki 3. Aba China ni baba. Nedda ono subcontractor waffe yatugambye buli wiki 2 ajja kubanga atuwa sente. Naye kati ziweddeyo tutulaba kufuna sente. Bakumwetoha. Simanyi manya. Bakumwetoha. Sajja musoga yakwata subcontractor. Tuli ba carpenter. Tuzimba kubeeryo Pase Road. Pase. Betati iwe ya contract ngire Pase Road abasajja bana bakebata basasura. Abasajja bano bayine emiri bayine bakora abasajja bano bayine abakazi n'ababana bakorolera mu basasuri. Orugudo rwa Pase Road contractor wa orugudo rwa Pase Road abasajja bakwenda sente. Mukorere kasumiki. Tuli kumpi okuweza omwezi basigalayo weekend. Tibaka bayire ne 10. Batu wako emitwalo 5 yokka kati emitwalo 5 ku Pase Road bazama baragawo. Yenze mulumba masias. Kandi mukonya wekirifu. Mukonyeze wekirifu. Omusajja omuganda omunabugerere. Yesebo. Baitu banzo ngaruke mekaguzo kino. Nkabanyine emyaka 2 mwene waita ine emyaka 5 akaireka no mwene waita oga ine emyaka 28 nyonyi ine emyaka enga. Igwe. Oye emyaka 3 mugumu. Wangi? Oli ine emyaka 3 mugumu. Nyonyi na akaireka.
Ramukiya ababugerera. Mbalamusiza abanabugerere bonna abandiko n'abatandiko nti nange gyendi ni mulamu ndi alaali. Abakugonza n'abatakugonza. Bonna. Toli musoga. Nze ni Muganda ni musajja Muganda. Oli musoga. Anze ni munyoro pyo. Oli munyoro. Bakulabire sebo. Kale baitu contractor wa Passe Road abasajja basasule sente bali hano bakwekarakasa. Abasajja bakwenda sente kutwara abana haisomero bakwenda ka sente kurolera abakazi mubahereze sente. Yes baby. Sweetheart live active. Collection osibiroti. Kurungi tunura hali bakurole kurungi baleke kutera omugongo. Na ansaba akunda ba mu kamera zamu. Tubakwenda kurora. Kale baza naito hotel omugongo amabara gawo. Nzarukiya. You are Rukia. From where? From Buhimba. From Buhimba. So what are you doing in town? What have you come to do? Tailoring. Tailoring. You a student? No. What are you doing around town? Tailoring, but I'm not a student. I'm not a student. So what do you do in Buhimba? I stayed there, then I come this side for tailoring. And now I have a question for you. I was 2 years. My older brother was 5 years. Now my older brother is 28 years. What is my age now? 23. 23. 23 years. Okay, do you have some friends you want to send greetings to? One? I send greetings to Madam boyfriend? Christine, to Mukono. Mukono? What Kandondi? My grandma, Sayunga district, and the others. And your boyfriend, send the greetings to your boyfriend. Your boyfriend, Mubaze Ibara, Mubaze Ibara. Banzo Mubaze Ibara boyfriend, wow. Send the greetings to your boyfriend. He's taking care of good. My boyfriend, Emmanuel. I send greetings to my lovely Emmanuel. Emmanuel bakuramukize baraboina ba Emmanuel bayingi. Tubalizanga. Amabara gawo. Bakunyeta tumwesige Robert. Tumwesige Robert. Ego. Bino biki. Hano mbanirwa mu ofisi ya umeme. Ofisi ya umeme. Katusome mtu. Wazo someme. Repayment meter installation data capture form. Oba nanka mita bakabagitwaire. Emitanga bakapeza amasanyalazi balikagataa kwa kati mbanyize kufuna token yenu. Egyo ba ingine wenu. Ugiteeke mu kwa. Noboga ati inye yakati mukagendaga hayaka. Arege niyo yaka. Bakaleka amasanzi gataa kwaka ali mukaloko. Ati nakufuna token yenu ngateekemu. Bakoire nanka bageta token. Token. Kubandiza kim. Kubandiza kim. Tumwesige Robert. Robert olinzaro yanka. Ndinzaro ya Hoima hano. Kichwekake. Mukuzarwa Buraru pakirango bye. Kurugira harayi. Oyizire na pikipiki naki. Nyize ne bigere. Banyoti nyikara side za Kyankwanza. Ati urugire nka eno mite kusoma gwanka. Kusoma Kyankwanza ilikuwa ne kugenda bwire buno. Oyizire bigere kuruga Kyankwanza. Nyizire ne motoka. Kyankwanza bakwafa lyo zika. Kikusigikira mugo kutesa nabo. Osana kutesa nabo no bagamba nsaliraho. Bakuchwera ati nyo bandeteire 15 ati bokwano ino mutu akusagubahereza. Barozero zina. Kisigikira nsawo ya mugo yemereire okota ina no gati nyina kubo ina no bayeza. Tumwesige empako baku amoti nkwendo ngambire nyonka banyine emyaka 2 mwene waitu ogaine nyina mwene waitu aine emyaka 5 akaireka no mwene waitu ogaine emyaka 28 nyonyine emyaka enga ine emyaka 26 nyine emyaka enga 26 okakaza nyine ogambire okaboine emyaka 2 aine emyaka 5 wabwire bana ine emyaka 28 kikumasa ine 25 gidamu kyaba kyali baba bakyankwanza nkuramukiyaho Mr. Simwe Albert Cosmetics Master CD bali mwini waitu anganyira aikara side za mubendo oko nkuramukiya mama wanga ali Kampala barali ativa kusakwa na ndora nkuramukiyaho nabanyani na Kyankwanza na kubaramukiya sabakazi na kabunyura kakunyumira nkakuterera ira kedini akazi naki warenda gamba kazi naki sakuntera kajurisi babiri akabunyoro boranyira mu mwana nkono wa David King kazi naki kunti nyikara muno buzina ati tokobukenga
kale osibe kuruma ego nayo Tata waituitwe notwenda busayo wosorora halondi manyire ona pulane nungi hawaitu ondiwe tata waitu agambire sumanyire tata ofayo Hoite tutaroho ebiroho bitakabaireho bitumiga nituguma abokuboliyo tumanyire otutaho mutima nyawe bimigiriza tata bingi tiyina mani go kubirwanisa Gambira, tata tumekirira. Kaniwe, tata waitu murungi. Kaniwe, tata waitu wenyini. Kaniwe, tata waitu wengozi. Niwe, tata waitu original. Mutaga kusimbahala, musakati gubokya musemu nankana. uli haki oba mukwenda akasente boda mukiteka musana itaba kashoma tugenda kuikaraho nene gutoki oli live active amabaraga amabaraga oli live active amabaraga tugambira amabaraga hata epikipiki ogindekei hawa kamera abarozi ba Kitara TV ogo nukwakozere kyonka epikipiki agendekeire ariboje nyesingulire epikipiki obe baire ya nanka ya yeibanja kada kambaze non gentleman osebirot webale kunyirira bandu bono okubasinga kunyirira iya kino gamba singa kunyirira abo kuba nkurura tinga amaso bangi tigakuro gano gani ababa boda baite ebijaketi biri nibe mutoko obya biri iya kino tunura munejega yakota kutunura abantu nyabo dance temba ozitemba akibajere kijaketi baino hura kyonka tutembeza hano nyaba boda mamba ninyi nikyo kimu ko ababoda baukana yawe jaketi kunyira ababoda baukana yawe jaketi raha halizi ababoda baukana yango ikirize amabaraga webali amabaraga amabara Johnson any stage bageta bata police stage mukora sent za tezikuzo kuyora tezikuzoka ati my sentence birabene itananka sirimu buli omagamba tata zero wagambira sirimu keta kwata bulomo sente kazi kwatibwa bulomo ati kimasho zina akasente karumu ka busamu nkwenda kenga omugambe ni wahamabara Johnson nkabanyine emyaka 2 mwene waita ine emyaka 5 akaire kanu mwene waita ine emyaka 28 nyonyine emyaka engana niwo kumanya te itogimanyire ya ati ndikyonko bulizo jingambira kanyo nkugambira kibaro kitito akabaina inga kabanyine emyaka 2 waine emyaka 25 akaire kana ine emyaka kabanyine emyaka 2 waine emyaka 5 atogguruka akaire kanu nyine 25 waine inga akabaina emyaka 2 inga abiri nenga akabaina 5 nyine 2 ata atokumbuza buzi kala abiri kale kati garuke hulira kandi abina 8 ate kyasoboka yo nkabanyine emyaka 2 aine emyaka 5
Akaire kanu nyina 25 wainenga. 25. Aina emyaka Bwebone na 24. Banzo bwebone na emyaka enga? Bire bino nyina 25 wainenga. Asatu mpaka. Asatu. Nienga? Asatu. Kibaro. Ni kiye kinyonge nikyo nturukize. Nikyo nturukize. Aha tumundaro gambe emyaka yayi. Yarugamu kwati mufure kadayidai. Mufure mugya kumusasura. Akabainenga. Umugya kumusasura. Akabainenga. Asatu. Ramukya. Akobo 5. Atinja kuramuka tukiri kangira. To kuramuka. Kalisa bakazi nakakunyimira nkakuterera. Ati kando wala mota kateire nyona yeba kunsanga. Akabunyoro. Akabunyoro tindi. Nakwenda akabunyoro ni Kitara TV. Abakino ndantere bitali bya bunyoro. Ata tukwana yoti nkurabo. Eno Kitara TV. Nanyo tinkurabo. Toli munyoro. Toli munyoro. Oli munyoro. Kwa. Kambaze nono. Ibaza no munyoro. Wakaleju. Wakaleju. Nibona buchafu bwo. Wakaleju. Wakaleju je tujimye wamajajo beje tubazi. Baza no bwo kumanyino. Webale kuzo muleju. Ogusongoise. Ati nsongoze gukuzire. Ate abakota tandika guteka mu nebigita. Ebigita nugunanka. Ebigita binyoti nsabi kolesa abwe nsongo. Ati bunkwa ningokia kandi bundaya. Gorobe. Gorobe so data. Nati bukwani kamama muko muri mu kitabu nakakwata onanyumira. Nati bakwata ahura nanyumira. Ananyumira. Amabara gawe. Amugisa Manuel. Mugise Manuel inzaro yaka. Ya hanu mtauni hanu kali abuhira. Kali abuhire he. Bigenda bita. Tulimu mpora. Omuntu kumuvuga mu ihanu ugenda kinobe mu mweyo sente zingahe. Saa zino bintu bikahinduka mutaga atemba 12. 12. 12. Hata bakibaki kandi nkoro 15 agambe taina akachuracho. Kandi ati komba tengana tegura ogumya no mutwara. Abo kuba buswa kuba no mutwara no garuka ukakomonda. Bibaho. Ababodeki ekibale kyo tibakirora. Timanyira abandi umutima gwabo. Ole ekibara kikengerege kurungi na iwe nkwendo ngambira. Unkaba nyine emyaka 2 mwene waita ine emyaka 5. Akaire kanu mwene waita ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga. Iyo wairo inenga? 2. Aine 5. Kyonka hata ine 28 nyonyi ne enga. Ekibaro kitotita. Kajja kundema kagaruka mwako. Kakulemera. Teberesereza kuteraniza no kuyihawo. Ndakasobole. Kakulemera. Ogambe niwo Mugisa Manuel. Mugise Manuel ramukyawo banywani bawo nkabasatu. Nintumira wabyona yebale muno kubaho asejana kutulinda kulungika chemani waitu. Alinka. Talo obuyire buno. Ninyongeraho isingoma. Nawo nimutumira kurungi. Ninyongeraho masa waitu ogo. Akatujoiningaho niwoga kusembayo. Musajja mulungi ogo natagira mutima gobi. Mukome wa chairman. Akantu kakomaira. Kyonka tutagaruka mutomanya tusa kuindiramu. Ati nakazi nakabunyura akakunyimira ngakuterera. Akazi nakanyumira kabunyura. Tera muziki empire nankona. Ono musigazi nanka. Kakwebera. Ibara niri nyebere kyonka. Ekizina kyo no kimanyi. Ekizina ki. Kale ro orantera kona korogondeze kali kabunyoro. Kali kambaze na master. Master. Usibira uta gentleman. We wali kuchapa. Omwenge. Chairman. Big talini okozi chairman. Bigenda bitabino byokubye byabo. Nyo obundi nkira ku nyenye vugira motoka hano njya mu nika gumu. Ojajjaho just obuli mbega ojja kubabeka. Kwa ni mbega bake bana. No babega no bayo. Kwa njya kubegese kyokora. Njya kubegese kyokora. Mayaba boda bino nyomba driver. Bakagamba ba boda bino. Driver nyo. Niwe musinguzi. Just as kyamanyo. Olinzaro yanka. Nzarwa mu ijo kire Muwiju Businzi ho. Businzi. Ekibaro kikengere kurungi kimpabo izole. Nkaba nyine emyaka 2. Mwene waita ine emyaka 5. Akaire kanu mwene waita ogwa ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka ngati. Musinguzi. Tubireke ramukiyawo bajenka bachali bawo nabo muka abolekero muka. Bati Master Malala bana abachali. Ndikubino gaweto abachali mali konde ndi musomesa mali nkaba na abachali namukya banywani bawo basomesa bagenzi bawo
abasomesa bankuramuke abasomesa bonna bo mu Hoima City mu district bonna nkubaramuke kyonka kubagamba ba diversifying economy batalemera abasomesa buwonka ati oli wa science wa art nyo nsomesa ga sciences bakabatembya kyonka hati no baba abatembeza hati nyo ngaruke mu driving guli gukira guno gwa driving okusinga ati driver wa semitolo manye center za abagana ze class nyenye yatayiremu ya class C nyingi center nyingi kandi osibe kurungi nenye musibe kurungi. Gentleman, yes gentleman, how are you gentleman? Nzai wasibote koronge baba oli live Kitara TV ego amabara gawo Mbabazi Godfrey oli nzaro yanka nzaro ya Businsi sembere uhano ego Businsi kichweka Businsi mukichweka kyamba sel mutawuno izire koraki mutawuni munu nkora mu emirimo yange okora mirimo ki mvuga boda kyonka tiwire bunu kuli batali batamu hati biki pia mugamba ogyaire serefu outio serefu kilo kimu muta inakuwa mtwaro mkangu tukora buli saa tukutugaba buli saa ati saha muzibazinga saha munku yanku misa tuisatu ni Kumanyisa ati musaha kilo kiona musaha nkai 10 nizo sende zinga niye mtwale 3 na nyobu ni nkora gendi nko kulima baitu mukulima bakoda kulima mukakuwa kwa tukutulima ila ndima ali emirundi nyingi isa kutakwata efuka baitu noteka yisente nabomba ni ndima ogambire niwo ninye Mbabazi Godfrey nkwendo ngambire nyobu nyabaire nyine emyaka 2 nkaba nyina mwene waita ine emyaka 5 mwene waita ogwa hatisazi na ine emyaka 28 nyonyi ne emyaka enga mwene wanya kabaina akabaina 5 nyonyi na 2 akaireka na ine 28 nyonyi ne emyaka enga hati we ine emyaka ya 23 enga ine emyaka ya 23 sazi na ina 28 nyonyi nenga uwe kabaine miaka 5 nyonyi ne miaka 2 haliwo yazaliyo so nikimanyisa ati wibuno ine miaka 20 uyo ina 20 ramuki abo banywani bawo aba Businsi banywani bange ba Businsi bona mbaramukize na muno bachali bange aho kihamba abakira kunyeta meya yes mbaramukize so staginga staginga ha marketer Central market kanko na kazi na kabunyura akasinga kunyimira nkabuterera kaita akazi na kankira kuenda kakaterwa Figogo kagamba ebyensono bitatutabura batuzika bukunyakunya okakenga kurungi katuzindire katinkira kwa muzini kyonka terekanga kuterera abarosi ba Kitara TV kizina baketa kunyakunya kuruga mafigo west kakinyumira nte kanza tujarike otarugaho kale bye yeah. Zinamu kanywane zinamu owe parana zinamu that's with me my friends zinamu enensi tekira munywani obo mezi nyumirwa swito kyali mwomezi sibitatabulanye kyatukufani tulireka tukaija bukunyakunya atusika bukunyakunya ebibuga ige bitulwanisa atusika bukunyakunya nyenda atamatiranganyira ebyensi byakufa kuleka buli muntu esaha yekubara bakufa amasasi accident tisimanyire bakabi embara n'orugambo butendesa bireteire bangi n'okufa politics amataka kwene byabangu bibazira abantu inywa abaita abantu mulinda amaka yakozere emuntu obarora kwepanke sahesembayo obabusa muleka itensa gimale nobolisigara weka kwepanka tukajja kunyakunya newoligenda kunyakunya kufani tulireka tukaija bukunyakunya atusika bukunyakunya ebibuga ige bitulwanisa atusika bukunyakunya leko mukola kunyage abana bawe babonabone today is me tomorrow is you no one is permanent in this world we are visitors buli kimu tumara netukireka tukaija bukunyakunya tuligenda bukunyakunya kuno kufa kutagira munywani tekumanya na ba president bangi bafire ebyo bugaga babirekere
ne sente zaabo tizibayambire ebirungi byonna babirekere ekyobugagga kikusinga nisenge sizonyolekeze ekyobugagga kikusinga nisenge sizonyolekeze okyali munsi ati nkakanu kakongo kasuburayizinga kankajwale mundo kanu nako kakongo mukasu okasuburayizinga nkakanu kongo kasanje kasanje ati hano katunda zinga mumukishwe tokusara mutwaro notwaro mutwaro ati bakusanga nk'abakuba nibenda kuna kanyumire amabara gawe Yoweri Yoweri we live at Kitara TV kandi kano ako nako kagumukishweka by original dupe original ene original yenyini original begenda bita abantu bakuguraho bagula mpola ogameni wo hamabara Yoweri onkaba nyine emyaka 2 mwana waita ine emyaka 5 akaire kanu mwana waita ine emyaka 28 nyo nyine emyaka enga iyo nanga myaka 3 nyine emyaka enga myaka 3 ramukiyaho baba Kongo banywani baba Kongole bali bayingi muno baramukiyaho banywani bagenzi bawo abagenzi bange nkuramukya Sibula Kampuntu Emery Karamungo na chance atikanu kakanyumire Kampole Timbola banzo Kampole tingumanyire ojja kumbati nyoti nkora Kitara TV kambanze mbaze nono mama madamo sebirote amabaragawo amabaragawo tomanye rurimi omanye rurimi ki Runyarwanda unavuga Kinyarwanda Inyarwanda urugire nka ndogira kuno kirembe nka kirembe hano linziro hano linziro aro ndindire musajja wawe okuruga nka ari kuruga kuno ati kwenda ramuki abanywani bawe ramuki abanywani bawe yes orujungu rumanyire narwa karosi be kurungi mukongo akananga Kampole mukongole akantu kampe kanyumire nkusimbire nkacho zange nguzimbire ngeza abarozi ba Kitara TV mwebale muno abayikaira hantekaniza tujarike kurugana mbe tutandikirege mwebale muno kuba mutondera hona na mbere mukali nkwijukizaho just juice ne bakora juice kunura muhoima muno there's no doubt they are the best abakora the fruit natural juice hanu mu bunyoro just juice bakuba no inda kunyumira akajuice kawo no kunywa akajuice kawo basange harukura torodi boramanyire ka center yes they are just next to ka center ni kugambira hona ba cable 256 for any digital marketing bano baku the digital agency abakusinga hano mu bunyoro abakiraho mu kintu kino kandi bekibakora baku marketing digitally ne kintu ekindi ni baku designingira website bokuba no gonza website or in a business or in a company or in a anything you want to do bokuba no gonza website bano ba cable 256 ne bakirayo mu kintu kino ani nyandira sho muhendo okwiga butaita no mutekanize zindi arekizina munyani wange kyaturukize bamweta ko baikya koko standa bakiyaka bakieta boto kanda video director baire munyoni wange Zera Arts deka entekaniza ngimalire kino ande kizina kino boto the brand new video ekunyumira entekaniza mobile and you can call me my way yeah man boto nayenyeberwe tirero kyakatanu munsaho nyikebeire nyina mwekyetanu weekend irerekeire saha 5 ataina mwana aheka mabala 5 tusimbwire water bottom noli bottom nanye bottom bottom water bottom itwena bottom just tunywe mbagambire kunywa tunywe mali DJ onfokeire kizibu Mr. DJ onfokeire kizibu
Tunda bicholi na yepekira Juli Bubateire tuni ya mokodomi Julia kamochanga nka gentili Nensao ya mulekali empoti Obuzibu bukababwa boto Bukababwa boto Ezo rubi mbya kazinywa mo boto Akazinywa mo boto Ati wa mwana manyire kuchanga boto Oli musinguza singwire lata What bottom Noli bottom Nanye bottom Bottom What a bottom It went a bottom Just tujwe Mbagambire kunywa Tujwe Ha Mali DJ onfokeire kizibu Mr. DJ onfokeire kizibu Baitu we Atera kanuna kali Abaitu dijo karuganka Atera beat hit Omana kasoma kukuata pitch Me love to see the girl and bleach Me girl dancing like a bitch And I'm the teacher me come to teach Seated on the beat alero kubaita Hura kukuata What a bottom Noli bottom Nanye bottom Bottom What a bottom It went a bottom Just Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.